guys, I hope ko meze neza, nanjye meze neza nk'ibisanzwe. Nizere ko abatameze neza uyu munsi birakunda ejo bikanga. Tujyane gutembera muri nature. Aho ngaho wari hari masaha ya saa 8, mfata urugendo ndavuga ati reka njye gutemberera ahantu hari nature. Naragiye murabona ko ngaho ngeze kuri reception, ndagenda n'ahantu hari ibiti gusa, ibintu byose bikozwe mu biti nkuko mubibona. Ndakomeza ngenda mbere ku buryo hameze. Gazi narakomeje negera imbere nkuko nari narashegeye kuhagera, ndakomeza ndinjira. Murabona ko aho kwinjira hose ni ibiti, ndakomeza negera imbere. Murabona ko hose aho ngenda nca hose ni mu biti. Ni kuri reception exit parking. Twarakomeje turagenda tugera kuri bar restaurant. Aho ngaho murabona ko ndi gukomeza njya kuri restaurant. Murabona ko inzira zaho ni mu biti, ni ahantu hameze neza. Ntibyatinze nageze kuri bingaro ya mbere. Murabona ko iyo ni bingaro, nahavuye ndakomeje. Aho ngaho ni mu mashambre. Navuze ati reka njye kureba uko mu mashambre byifashe kuko ni ahantu hatangaje cyane h'ibiti. So nafite amatsiko yo kugeramo imbere ngo ndebe ubyari byo, ndebe uko bimeze. Aho ngaho nabyita nka balcony yaho. Twarakomeje aho ngaho ngiye kwinjiramo imbere. Murabona ko nagezemo imbere. Aho ni ibitanda byaho, murebe uko bimeze, byubatse mu biti gusa. Hose ni mu biti. Murabona ukuntu bitangaje, ni ibintu byiza cyane. Narakomeje negera imbere, ni amatoilette. So ni toilette zaho. Murabona ko hamwe na hamwe hose ni mu biti. Ndakomeza ndavuga ati no muri jardin nageramo, ari naho hantu nashakaga kwiyicarira. Narakomeje negera imbere. Murabona ko imigano, habaza imigano ngiyo tuyirenzeho. Narakomeje negera imbere nako ngera ahantu hari ibyicungo. Murabona ko hari ibyicungo, murabona ko hari akajardin keza, ashaka gukora utuntu tw'uturere dutandukanye. So twikomereze kuko sindi kwamamaza. Narakomeje ndabazengurutsa ahantu hose. Murabona ko ushobora kuzana abana bawe mukicunda iyo hari igihe cy'umugoroba, kwa kundi bari imbeho aho ngaho naho bacana, haba hari umuriro waka. Narakomeje ndatembera ngenda mbereka uko ibintu bimeze, ari nako ngenda mfata amaselfie nk'ibisanzwe. Murabizi nta foto nta cyabaye, kandi mu buzima bwanjye murabizi neza ko nkunda icyo bita ifoto. Ndakomeza ndirya mfata ifoto, ubundi ndakomeza mbiyerekera ibyicungo. Ntibyatinze narakomeje ndazenguruka negera imbere ahandi hari ibyicungo, ubundi ndakomeza mbereka aho mushobora gukinira mu gihe mwazanye abana banyu, ndetse namwe mushobora no kujyaho mukicunga, nta biba birenze. Ubuzima ni igikuri nk'uko bisanzwe. Aho sinatinze nahise njyaho ndicunga, njyaho ndy'umunyenga, numva biraryoshye. Ndavuga ati wow, buryo uzatembera ury'umunyenga wirebere uko ibintu biba bimeze. Ngaho rero nakomeje ndicunga kuko nta muntu ndi kumwe na wenda ngo aransunika, ariko ndakomeza ndabifilinga. Sinatinze narakomeje negera imbere mu yindi bingaro, nshaka kubereka uko haba hameze. Aho ndacyari muri jardin, iyo ni bingaro. Urabona ko ibintu ni sawa, biryoheye amaso, ni ibintu bya kinyarwanda biri aho ngaho. Ndakomeza ngenda mbereka uko aho hantu hameze neza, uko ibintu ari wane. Nkomeza imbere ninjira n'ahandi mbereka uko ibintu bimeze. Sinatinze, murabizi ko nkunda indabo. Nageze ku karabo, mbona ni bon ngafataho. Ubundi sinatinze ndikomereza ngenda mbereka bya byiza bitatse aho nari nagiye. Sinatindiganyije, nahise ninjira mu yindi bako kugira ngo mbereke uko byifashe. Murabona ko harimo za ntebe
za kinyarwanda za kera. Ibintu byose cyanshimishije nuko ari mu biti. Sinatinze, nahise ngera ahandi abantu bashobora kwicara baganira, yaba ari benshi bari mu nama. Murabona ko ni intebe nziza ziboshye zimeze neza. Ubundi mbere kagakontwari kaho turikomereza. Urabona ko ibintu ni wane, ibintu byose ni bon. Nakubwira ngo uri kureba iyi video utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana.